Srbiju godišnje napusti 45.000 ljudi. Zbog negativnog prirodnog priraštaja, u prethodnih 9 godina izgubili smo skoro 450.000 stanovnika. Ako se brinete da uskoro neće imati ko da vas leči, hrani i prevozi, mirno spavajte, jer predsjednik Srbije još od 2018. ima plan. Negde 2028. do 2030. napraviti takozvani nulti migracioni saldo. Da ćemo imati jednak broj emigranata, dakle lica koja napuštaju našu zemlju, i jednak broj imigranata, lica koja dolaze da žive u našoj zemlji. Ostvarivanju ove prognoze sigurno će doprineti i izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca, koje su usvojene 26. jula. Sada postoji jedinstvena dozvola koja objedinjuje i boravak i rad stranaca u Srbiji. Izdavanje ove dozvole moguće je u potpunosti digitalnim putem, a stranci će zahtev za državljanstvo moći da podnesu posle samo godinu dana života u Srbiji. A pošto smo u bezviznom režimu EU, Evropska komisija izrazila je zabrinutost za bezbednost Evropske unije i upozorila da bi izmene zakona mogle da predstavljaju rizik za javnu politiku. Javite nam koje sve poslove rade stranci u vašem gradu i pratite Kompas.